Kia eke a Aotearoa ki ngā taumata o te ao Ipurangi. Koera te hiahia o te kāwanatanga, a kuia no hoki te take, kua whakatahatia nei e rātou te kotahi irakati rima piriona tāra hei whakapakari ake i te toronga atu o ngā iarere Ipurangi ki ngā kāinga me ngā hapori puta noa i te motu. Engari ai rā nei ka ea, ai rā nei ka whai hua ngā hapori Māori. Ko te hui tuatahi a te puari Māori e hono atu nei ki ngā umanga torotoro waia. Kia whai wāhi anō tātou tiwi Māori ki roto i tāhutanga o tēnei kaupapa. He ngaru nui tēnei haere maina kei wānganui a mātou tātou katoa. Ko te hekenga mai o te ao Ipurangi tērā ngaru nui, me te hiahia o te kāwanatanga kia eke pai ai a Aotearoa ki ngā taumata o te ao. Engari e hara ko ngā hāpori tawhiti noa kai te raru. Ina ka kuhu nā tamariki ki roto i te Ipurangi, ki te whaiwhai rangahau rānei nā mahi, āhua karaua nei te tatare, te roa, kia puta mai ai te Ipurangi mi o rātau hiahia. Ko tahi me te haurua piriona tāra kua whakatahangia e te kāwanatanga, hei whakapakari ake i te tere me te whānui o ngā torotoro waia Ipurangi ki ngā kāinga me ngā kura puta noa. Nā te minita Māori te puari nei i whakatū hei tohu i ngā kamupene nui, pērā ia Vodafone me Telecom, kia teaki pai rātau i ngā hiahia o te iwi. This is, to me, a beginning of a partnership. The word advisory is nobody likes being just on an advisory board, but this group have the expertise. Engari, e ai ki ngā mātanga Ipurangi ko te raru kē, ko tahi noa te waia torotoro mai i Aotearoa ki tā wāhi. Ki te kore e whakanui ake i tērā, ka kore e tae te aha. Absolutely true. What we're concentrating at the moment is building infrastructure in New Zealand, but as we build that, the demand for connection to overseas is going to increase. Tāro rawa kai te hoha haere ngā kura pēnei te kura kaupapa Māori o Porirua. I think for our schools it's going to be utterly important because telecommunications will play such a big part in delivering education. Ko te whāinga tuatahi a te puari, ko te whakatakoto mahere, hei mahi tahi ki ngā taniwha o te ao waia. Jasmine Pearson, Te Karere.